Shalom, menjuah-juah man banta krina setun. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta wari endah. Me tetap dengan krina kita setun semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpaan ta wari endah. Ibuat ibas Markus 10 ayat 50 sada. Kubacakan man banta bagenda nina. Isungkun Yesus iya nina. Kaikin atendu kubahan man bandu. Erjawab si pentang dai. O guru, ateku min gelah aku pengidah mulihi. Sehjenda pengagenta, ope dengan kita ngerana terdauhan karena kata di batenda, mari ras kita atoto. Puji-pujin ras armengkah ate, isakan kami man bandu o Tuhan di bata, sebab tangkas man kami krina setun. Bekas pengarak-ngarak du sila pernah arleka empak kami. Tuhan pasu-pasu kami tole gla ibas waris sendah endape banci kami jadi pasu-pasu man senina ras turang kami sideban. Tambahi pe kepentaran ras kebeluhan man kami maka ngasup kami ngangkai bagai kape makaikan katandu si entisik nari i orati kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas bidang peternakan. Li sada metode si bahan maka bobot entah pe berat sada hewan ningenlah lembu si ipelihara banci ia tetap la kurang bobotna ope denga lembu lako idayaken. Carana uga carana mekap alu erbahan program puasa man lembu endandade. Ibahan program enda secara terus menerus dalam periode tertentu. Alu tujun mekap gelah adi enggo lembu endandai dung puasa man dung ia ngikuti program puasenda maka lid gegehna lid semangatna guna tetap ngeluh maka megegeh iaman adi megegeh iaman maka lembu nadai pasti beratna entah bobotna lakurang tapi banci tambahna. Bagai kape sini ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah ogen tandai Yesus nungkun man Bartimeus kai kin atendu kubahan man bandu nina. Kai kin atendu kubahan man bandu. Sita maka Bartimeus anda mkap skala pentang singgondeka ngarakkan penampak di bata maka ia banci mulihi erpengidah. Penungkunan sisihkan Yesus man Bartimeus enandai
labau penungkunan si mesera. Ras krina kita setun si pulung ibas pak senda pasti ngosit teh jawabanna. Ras pasti jawaban tepe krinana benar. Mungkin Bartemis sendiri li nge penungkunan ibas ukurna. Gua ka maka di batenda, gua ka maka Tuhan Yesus nungkun ka iya. Padahal gom teh na aku selamenda pentang rasura-suraku maka aku erpengidah mulihi. Bagini na pepatah bahasa Indonesia sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Tempat-tempat layang ka di bata, entah langkai Tuhan Yesus kai perbeben simberat silit ibas Bartimeus selama enda. Adik kita krina seitun si hadir ibas jambur seitun tenda. Engkai akak ndu maka lit penungkunan di bata entah pe Tuhan Yesus bagenda man Bartimeus yandai. Tentuna emkap erkite-kite kan Yesus sendiri tuhu-tuhu mengharapkan jawaban sireh ibas pusuh praten Bartimeus nari. Kai surah-surana, kai siarap kena di tengah-tengah kegeluna. Tuhu-tuhu kin ia arsura-sura maka ia ipulihkan kesehatanna, ipulihkan krina baban geluhna, bagepe ipulihkan makaya banci mulihi ngidah bagi kalak sideban. Enda mesituna si arapkan Tuhan Yesus jawaban silik ibas Bartimeus enda ndade. Sebab ibas kinata kegeluhan melalakal ngejelma si beban beratna, beban geluhna cukup berat. Tapi labo ia senang adi ia iangkatkan ibas krina perben geluhna. Misalkan kala si murah tersinggung, sitik saja lapas ibahan teman naman bana gue tersinggung. Maka ia suhina tersinggungan dai ibas pusuh pratenna. Piah tambah warina, tambah ngeskesna, dampar ia tersinggung dai. Lamis selesai kena, layang git ngerendahkan dirina guna mindo maaf man temanna, entah memaafkan temanna sikin arbahanca ia tersinggung dai. Dungna tambah warina, tambah kurang semangatna, tambahlah sehatna ia. Ras banci kape penyakit sideban turah. Adi baba ke rumah sakit maka latridah penyakit ne seengkai. Sebab penyakit ne penyakit mental, entah penyakit jiwa, si enda banci berbahaya ku tengah-tengah kegeluhna. Lit kape kalak si usur merawat, kalak merawat pe banci kang laya senang, adi iangkatkan, adi pulihkan di bata ia ibas sifat-sifatna si merawai dan dai. Bancikang ini matina kelemahan-kelemahan silik ibasye, sifat merawa silik ibasye tetap ipeliharana. Meriah ukurna, adi ngerana ia megang sorana biar kalak kerina. Entah di pang yang rawai kalak sideban, epe sada kebanggaan manbana. Maka tetap ipeliharana i tengah-tengah kegeluhna. Kopeken mungkinlah igejap kena, maka ibas ia tetap memelihara sifat nasi merawandai
tensina tambah warina tambah tinggina. Piah banci pinakit sideban pe turah ibas daging kulana. Senina rasturang ibas lagu rohani karo si judulna selidiki aku bagendanina. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kuapaikan ibas krina perbeben geluh tandade, maka usrunge itau-taukan dengan alinen ibas daftar doanta kokap udum artina list pokok-pokok doa si usur si daftarkan. Tapi mungkin sepak sana gunduar lid dengan kange langa bagsiatkan kita jawaban Tuhan. Kai maka bagai sebab banci saja kita ngatakan maka gelah yang katkan Tuhan aku, gelah iberkati Tuhan aku, maka aku jadi sehat ningan. Lanai aku merawa-rawa usur, lanai ateku nembu usur kalak sideban kita. Tapi apakah benar? Apakah tuhu-tuhu si katakan kita merehna ibas pusu praten tanari, atau hanya ibas babah saja ngenca? Man bandu kekeleng kami seitun kerinana. Adilik kak ndo peranden seitun di tengah-tengah perpulungan ta. Usri katakan maka adi peranden singgo seitun singgo metua maka usur kal melala pandangan na man kalak sideban. Istilahna medak matana medak babahna. Jadi katawari pe yang mandangi kalak sideban. Payonge, adi jamah di Batakam, adi pasu-pasu di Batakam, adi begiken di Batakam, ibas pertotondu, ras ipulih kena kam, ngome kampang ngaminisa, maka adi engkau kam ijamah di Bata, engkau yang katken di Bata, krina kelemahan-kelemahan du, sifat-sifat si usur artina nembah atenduman kalak sire bandai. Sada saat pagi perbapan di tengah-tengah jabu laba giukundu. Engkau me kampang makalanai kam merawa, lanai kam jungut-jungut. Entah anak jabundu laba giukundu. Engkau me pangkam ngata kenca maka lanai kam jungut-jungut. Engkau kampang noto kenca di tengah-tengah kegelundu. Bagai kape mamre si usur merawa si tensina usur tinggindai. Adi totoken nindu iwas pokok doa. Bancis totoken. Adi jawab di batai. Berarti kam engkau ilepaskan di bata. Ibas krina kuasa-kuasa singingket kam. Ibas kam emosi setiap warindai. Engkau mekam pagi ngasuk ngalau kenca. Adi lanai kam usur merawa. Banci kam kalak sideban. Engkau kurang hangkainan nandangi kam. Engkau kurang artinya Muhammadna nandangi kam. Selama ini dapat tempat kalak Muhammad perban late kalak suman bandu. Banci kang artina tersinggung kamban kalak sideban. Engkau mekam ngasuk ngalau kenca di tengah-tengah kegelendu. Kuakap jawaban si bageda ngesyaratkan di bata. Syaratkan Tuhan Yesus. Reh ibas pusuh pratenta nari krinana. Maka di bata maka Tuhan Yesus git ngangkatkan krina perben entah penjawab krina pertotonta entah doa pemindonta sebab ate Tuhan Yesus la atena litnari penampat sideban sebab penampat di bata tuhu engkau ngasup krina rebahan jalan keluar ibas krina perbeben kegelunta. Jadi Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adik kita engkau ngendeskan krina perbean geluh ta.
kelsen-kelsehenta kutan di bata. Maka atena lanai idaramindu, lanai sidarami, penampat-penampat sideban selain ibas di batandai. Uga kira-kira setan sini kelengi Tuhan ka Yesus Kristus. Kuaka malam kal ngekrina atena jabuta, ate teman-teman ta, ate sima-simata. Adi kita nggo berubah, adi li sada perubahan si luar biasa di tengah-tengah kegulunta. Kita engkau jadi berkat di tengah-tengah jabuta. Kita engkau jadi pasu-pasu man anak-anak taman keluarga anta krinana. Maaikin ngasih tuhuna prayakan ta krina seitun di tengah-tengah keglunta ibas masa tuan ta enda. Ninta usur maka seitun ibas masa tuana tetap berkarya, tetap jadi berkat man kala sideban. Adi bege ndai Tuhan Yesus engkau ngerana man Bartimius. Kai atendu kubahan man bandu. Penungkunan si bagenda pe isehkan Tuhan Yesus man banta ibas pak saenda. Nina Tuhan Yesus man bangku. Kai kin atendu kubahan man bandu nina. Bagai pe penungkuna balikang man kam seitun ras kita krina seitun si hadir ibas jamburta warienda. Uga kira-kira menggomi kita sikap nadingken krina kininggitan daging ta. Menggomi kita ngit tetap perdalan ras Tuhan. Sebab ia mbabai kita kudalan si senang. Sebab ia nampati kita ibas krina perben kegelunta. Alu bagai-dagai setun sini kedengit Tuhan Yesus Kristus. Ulah nai mobar kini tekenta. Ulah nai kita ragu-ragu. Ulah nai sidarami penampat-penampat sideban. Sibanlah Tuhan Yesus jadi penggurunta. Tuhan Yesus si ngajar kita. Siringan ibas pusu pratenta. Maka kita tetap banci memancarkan kasih. Banci memancarkan berkat mankal sideban. Maka kita pe tuh bas kegelunta. Jadi penampat, jadi berkat manturang ras seninanta sideban. Amin. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Engkau ngerana kam man bertemis Tuhan. Rasman kami pe ibas pak senda. Maka isung kundu kami. Kaikin ate kami iban Tuhan di tengah-tengah kegurung kami. Bapa mindo kami, rasura-sura kami. Maka kami dagi sinampati kami ya Tuhan. Kami singangkatkan kena sakit penyakit kami, kelemahan-kelemahan daging kami. Gelah kami tetap banci jadi pasu-pasu manturang rasina kami sideban. Amin. Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap jaga kesehatan ta. Semangat kita makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Haleluya. Amin.